Me bacho area de me baye enya bone. Sompa 3.1. Agyapong. Mete edumasa. Na ne nyina ne se mehia abrante bia ose opeme. Na menene tenaye. Ti menene tenaye no. Oka se obehan dan amame. Sally, homeso kakrampacho umfiese. Pacho me 22. Na you ko ni moy. Ti oka se obehan dan amame. Afen so obeto machine amame. Obisa me na me pese meye. Na me se me pese msua adwuma. Me mani hu se efie nso ni bi enti na ama me namu a me ye adwuma se me pese msua adwuma enti. Oka se unamu a wo ye adwuma na wo ye de adwuma. Pacho na meton ade meton home use nioma. Good, yonkwe. Se ne be ya menye sika na me de ebesua adwuma because obuafo bia ni ho no ma ode me be kwa akosua ana o se wate obehan dan amame afi nso ode me besua adwuma na obeto machine amame na ode makoto adwuma enti ahyase no kwa de me ka kire ne se mempe no because wanyini na o se age de ye mfa nka asem na me kwa kofa small boy bi na on to me hwe me yie no ene se ono no betumi ahwe me no mu de he ene ye enti age de ye mfa nka asem timbisa ne se waware ana na o se de bi onware oniba te ma mi introduce me pacho ni age no umfie sen. Pacho ka chere me so 32. Okay, now wo 22. Let's say 32 ni free wo de ene so a wo chen umfie du. Me pacho. Yo. 10 years in the dantem yo to aso. Enti e ma mi introduce ne kra chere sister ba kwa me ni tifie. E ma me bisa no my sister no kra bisa na se bra enti wo so me 3.1. No se there bi no se enti me show wo se de o sitie ya 32 ni de me nyi ni de nanso se sa na wo kan de a nanso me hwa me nyi ni se won wo da ana se wuni yire no se oni jire oni ba bia nso ana menene tenaye enti se menene tenaye no onte faako osi dan oye Messi me kan oye building contractor me kan se owo ne nkola enti omoje dan na omoje for my yo to aso yo ene wanyame ayi wadon ayi sikani ama to aso e Sompa 3.1. menene te no oka kire me se ofri anwa kwanta na adwuma ni nti no baabi a obekọ bia no baabi adwuma no e de omobekọ no na omakotena ho no se na be ya omo transportation sem no ebekọ fom enti ni hu ni de dakwadwom anana ote te ho anana odemekọ anwa kwanta ho de wamfa manko meka ya na ose yebekọ sabat wa mayanko ho no enti sesi anyi senya ana me ka kire ne se menyum me frɛ ne ka kire no no tu se bi wo we otiwe wonyam me pa chan amen me frɛ ne ka kire no no ana o se minjai de me keka no kra minya nkwa asɛm na me keka no na mso eye no kra na me ka min di agro ana o se minjai ne me keka no mpa tie nti me ya na wakate ko no me ya na wakate ko no kasa nyam so me yare na maka chen so ma miska nko hospital me kan ye no en fi Sompa 3.1. to da kra me frɛ na onfa enti me ka chen ne se menyam no me test ye no menyam enti o ma miska nfa nko hospital ana o se minja na me kan tina me frɛ na onfa enti my sister no e kra de ne phone e frɛ ne se bia nko befa tina onfa enti e train no frɛ sister na sister ne so me yare enti na na ma omo friend no na me se me friend na onfa nti na ma o friend no na o se an nsem bia me keka no nti me ne kasa na odi matem o se on minya ne me keka no onfa ho se menyema onfa ho ana me se onfa ho se se me ni baabi ete adwuma na me na Sompa 3.1. se anso adwuma no mintumi peja nyoma ni biom nti me boss akofa eprema afo anyinsan yezi yanko bapa enti me boss akofa be ma mo yese saade o mu hia be ma because washing machine ni stove no na mintimi peja biem
Inti dynamic demunin so say nipa na ebetinam aye adwuma no. Te wo say me free dynamic. Me kan wo say onfa ho oni hwea o ya afa ho. Ti me friend na atwam be week. O say oni hwea o ya afa ho. Te akasa kakra na maka cha ne say Sompa 3.1. Na emo kan hu say ade bi ewiase obeye bia no eda wanim. Afen so say ubukoto kwase a Nyankopon hwe oto. Pia. O say madome no. One of her sister no. Oka cha me say anka obetumi asende misika sesia one me kasai. Enso madome no. Ti say oyi 10 pesos kra mama a eno me no ebi beka me. Ana of her sister no. Eka cha ne say madome no. Na sister ne say ade. No say me bona mane ese menyem. Na maka cha na sister ne say me nka nchire no. Sompa 3.1. No ahwe me otimi hu say menyem but ontumi musa me nso. Because now what you say be a meka kire na. But na my boss sister na mane dada. Ba sa na o ka kire say me nka nchire no. Ana o say na say ade na o ya afa ho. O say me nko hospital na me nko check it. Enti sister no on kwa do say madome no enti woni hwea o ya afa ho. Baby a me pebia me mfa nko. Na sister ne pa ne to say o de man ka say yie enti on fa ncheme. Na esi a me yare na o ma miska mfa nko hospital. The sister ne pa ne chewa and o send me 100 cedis. No ka say me mfa nko hospital enti me de ko begu. Ti me ko no ana o mo say lab no 70 cedis. Ana e just say me twa scan say me pese me hu data. Me de nyem ya me twa scan. Ana scanning so 60 cedis. Enti me ya na say 100 cedis nso na ode maame. Ana me friend ka kire ne say scan na ode maame no enso. Ana omo so ka say scan no Tuesday na omo twa no. Enti me nko na Tuesday ma ba no ma be ya lab ni na. Na me twa scan na ka ho. Eno na be mo hu data. Me de nyem ni say ne da mewo enyina. Enti me friend no say sika na ode ama me no. Mkwade na me friend na onfa. Ti me friend sister no. Na sister ne friend no. Ana oni ne kasa na sisika na ode ama me no. Eso ebroso. Enti ono de oni hweye. De opa ne say me check na me fa date ne mre no. Na wo hu say ene ono ni date etali ana say entali. Ade plan wo doctor. Me pa cho. Ako medical school upon. Me pa cho debi. Twaso e. O ka chere sister ne say o nua ma o ni nua ma anyem awo omukọ omumfa process bia mu enti sika na ode ama me no eso sika san na ode ma wo 100 cedis eno ho hyehyeye ni yo kasa eso broso enti ono de na wo twen ya results am de beba enti me ba fie ana sister ne ye say me wo sika wo ho a me fa nko na me se miniska ana sister no until Friday no frame catch me say some mommy up to enumere man ko check it am fa mama na hu say ni date ene me media na etelia na say entelia eno ano no tenu enti no abai sister no e ma miska ana o chere me say me nko SDA kwada so na eho de ye hospital kese enti no de bia obeko bia no show na me koy no na sikasem no ti me free sister no send me 200 cedis na me lab nko a 120 cedis me wie ne nura ye de mame enso ye 163 cedis Muti eso for mame premine ohini ni adazo obia ti o bye me ba ya me ka chere no me friend na me ba na me koy na doctor say me nko twa scan no na bebo ama hu baby me nyinsan na dru any data me de bewo nyina na emom so de me last month sa me nya ya ne check de a nke 1 month 2 weeks 3 days but say me pese me hu ni yi a me nko twa scan no na me sika me miniska wa me hu me sika me de ba ya sa enti obisam say me sika ka say na me sika 100 cedis no so de bia na enu o de be ma me kra no Sompa 3.1 na eya ma ba betwa until ka say Tuesday ebe na nka ma ba betwa scan no na ye hu data
me nyinsa na nya poten ana me de ba me ba ya o ka kire me say me ka kire say sister ni sika kra na me de call hospital na sika mami tie emre ne de adwuma asesi candidate ni scan ho no ya agimbre na boso yenko yanim akosisen wo de scan na be kire no wo wura ne sesen why wada roma na asesa junction ho no ejina ho mo fituro boy toto me pa cha me ba ya na me ka kire no o say wan so ma me se me nkwa gi nuro o se me nkwa cheke me nyinsan no ene ba bia duru ti sa aka no mfa ho enti 1 month 2 weeks 3 days no me last month sa minya ye na ono ehu ye no ene sa 1 month no endru sa enti nyinsan no ogituma enyeye okay onyintum enti ma sister no ene ne ka bia sesese omo obia e wo fi obia nim se ono ene nipa me ne tie mini obia ante eka ne ho enti sese a mesi menyi nyinsan no obose na chese minya me menses no na menyam ana na menya me menses na na enti ogituma enyeye nti je so nyinsan no nya ne dia o se enya ahya sende o se enya ne dia enti maka bia enra ana ofre me say sese a na obetimi aya abo me ane say se me pese adwuma na odi mi kosua e de wa o hye me bo o promise me e so be han dan ato machine e de makosua adwuma na emom nyinsan no mi nkoyi ntungu na onfa mi koto adwuma ni yo enti wase wa mami 2 options Sompa me je ho na me 93.1. country no na onye ready se one me bewo yo mami musa wasema baya o maame wen me pa cho me maame wo ho owo sim Osiem Eastern region pa cho we achimuni Osiem no say we Eastern free Eastern ho me pa cho wan kasa minim ho yo na na woni hwan nete branti ni hia wo no cause o maame o Eastern wo Asante region na ne hwan nete branti ni hu no me pa cho adwuma na me ye no me wo fa na ede me epe omo pe se adwuma ne maame a me ye nti adwuma na amami ba bia mete Kumasi ha no hwan ne do ba ha 93.1. me wo fa ne dem ba nti na no wo fa nete pacho de odo ba na odo kotena he adwuma na me nya ye na me di adwuma ade ton ne nyoma na home use nyoma na me ton to omo ne pe ba bi ma wo tena he me pacho abrantie yi hu no no de ne kokere wo fa se wanya kum cause they say 22 wanya 32 wo ware eno na mo say mo no mo pe tu hia be ma sa wo so be wa no de ne kokere wo fa no me pacho ma fa na kocha na me ma me nua ba ko enso tie adumasa ho a enam onne me wo fa ne so na ma me ba ho no no to na me ka kire no na me ka kire me ma se pese me no kocha na o say me fa ne ko me ma me ankasa ho na me say me ma me nua e wo ha say a enam ne so nti na me ba ho no nti oma ye nko ne ho no se da bi me fa ne ko me ma na wono be ma no so wo de ko ni fie ma hu ne ma me ne papa wona ne tena mo nya sei pacho ye ko 4 months wanfo anko na busuani bi ahoda pacho de hey na mu de no mai wa sese mu no maba no ya na e de na chese mu de ye semu a ye wo mu no a obapa utuwe unyini kura uguso unyini but kame se sasa wade no eno na wo ye wadwuma kama mami wo ye wadwuma wo ton wade wo ba bi adwuma na pama wo a wote eti na nka no no emwa se agi so kodi papa panimu 32 forma yachi eme no no konyem me yetu ba bi a wote di se obapa wote me pacho mi ti fie ho na me da efie ni corridor because a dine de atu afrim me pa cho mo fa video ne nto so ma ye nhwe ba bi a woda no aw abusuafo amu de achi Facebook mo mra me ha de ti woda mu ni Mutie sofu mame everyone tisali kuse so ho so ate abusuafo ye be etere edabre ni o corridor akwada wo ye na adwuma na pa ba bi ama na tsena papa 32 agina dada no so be wa no amene ne damu ni ne maame yale wo Osiem Eastern region na niema ekoso ye maimu ni mema pinum kwan ya ye de nkoda fa so no chese
ahometse say to them no shoe stand in esi we wo niema hwe wo stove no niema nom pacha yen crofo etifie ho enso niema ena wo ma hyehye eti tokrom wona sali bedi efoni a ye hwe edu anwumra na chese wo de ade asefom wo wana mosquito net ne se ho no esen ho no pacha Sompa 93.1 wo mosquito net ne sen ho no pacha na de menti ase ne se mra na wo ne bra ne te no wo no wanko ne fie da ono a wo ni dan a wa han pacha oda kwadwom na ode meko na ye dan na wo ne nan tena dan ba kwa wo ma o ma obetena ba bi ono to tena ba bi pacha na se na me ye adwuma ni nti na chese wo adwuma na ma wo ba bi no ti na ono ne ba wo ho ana wo na ya na wo kɔ ne ho me na meko ho na kɔ to wo ba bi wo ho pen pacha oda bi producer munya na mumfrefre ma yesi benye mu bia na emra bedwafo tete hu yi oyema se wo be yo wo de sensem se de eya na atoso 22 wa wale 32 ti uti bi free ma wase wo eche ne ewrade so mi mu ate 10 years asem na atete nso ahomete ya na me hwesa na mam se wakohwe ni di je se aburo mam se wa yenko because ocean kolano any niema any course na sometimes ocean na obisa ho say e dey ntinema niema we etimi koso na mimum de makoma so ade pa ne se nkolano ye be direct omo efri say bible say nimdia me man nimti wa ma hwe ase ena osan say baby a canceling enie no enipa ni nyina yera cancel ye I sent titiye ase baby antitiye nie no ase nipa ni nyina efomfom kwan omo yera nti se wo hwe nkolai akolai asema wo ka 22 ena esan kwa akoye bibi te se ye mama no ya ama ye mama ema na ye se omo ye nipa bonefo but entesa ye mama no ena enimu kwan no ena ama ye mama ema no adane abonefo ni enti a meka ne sa ne se mame we se bra ne wo so hello Christopher mama ye katachie na ho te sei adomo na muso me so me ho ya dwuma mu boko piao me baby de na sema beda me Selina me pacho unimu no fadaroma ane yo na seli se me se ono watena bosome na ani nyame ya adomo ahyem animonyam me ba piem ye nyinsen ya piem afa nyinsen ne ba no wa yo ho basa se one man two options ada so ba ko tu nyinsen na guo na wode na to adwuma ma na asa ne no ano no se baby a wote valanda mu aye hwe ni TV so no wada roma asema wo kan no kura bi wom medofo okay wada roma bi e megire de minti ni wuni sankomo wi nti senka bere ho se betimi ahia mo dia enti wada roma baby a wugina no wugina fahen papa me wadwuma oh na sa wo kasa yeti o wada roma nti o chena betimi aba ehe na wo kasa free me kasa free Sompa Swame in Rome Hotel opposite Pacho. Okay. Timi Pacho baba be da Roma. Friday na me free. Friday. Aye. Ti mima Friday oni Selina na ye nhia mo. Wada Roma yenyan sa. Me Pacho Christopher papa idi obuoni ani de kase amman why ade so age me fresh me srew efiada no so fo obuo ma me why. Me da se bebre. Me so me da so o nyame hirawo. Okay. Yo. Okay. Christopher ene na kasa no